Biyag di tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Marilo, bakit? Intan na. Ano tayo ni Jesimbaan? Wan, mabiit lang ang nanandro na kay. Agsagay sayak lang. Mala daw, tan. Babayin, ti mala daw Jesimbaan. Aya, alala. Mapantangarudan. Ala, Intan! Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumuartan lakay. Agawid na ka din? Saan pa Inta pa agpasyar bakit? Mangantay terwar. O sige. Oray agawid tan tumutla adhagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Uwi na. Sigud na kasti teraramidin ta kay. Agdate ta. Kalpasante pan nakimisa ta. Sa bagay mo't kit di Mala, mapantangarudan. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, Wang. Matuyan. Nagyamanak nana. Adto iti bayad ko. Pagyaman na. Tumagay ka ba? Sige lang, pare. Ano siya? Tumagay ka. Matad. Uy ka na. May salaan. Ay, saan pare? Shot pare. Insarden ko ti aginom. May unay ka lang din. May salaan, pre. Awan mo takas mo. Hindi na kang babainan, pare. Sige mga pare. May salang Well, danag ko na yun. May salang tagay. Ato yo. Ang tugaw ko ngamin pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalakla ka matamaan no nakatakder kang agtagay. Tagay na. Kasta pare. Sige pare Ador. Nakon. Dito ka pa pare. Anya ka matan. Nailiw na ka makinistorya at kasano. Tunggal di off mo, simbahan tayan mo. Makapamis na kiti banding tayo. At danto pa nagsasango tayo, pare. Ag-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Urita saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Nag-istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Andrew, nabartag ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry napasubak. Pinilit ng pare Ador na nag-shot. Sobra ka. Apaya naginom ka. Mala, mabiit lang ang mga laag iti pang labar ko ken ka. Taagpulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. Adda na idanon kanya kanak ko. Nagbartek ka kano'y dinamid sa nakalman. Uwi na nang. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo itarak. Subliam ka di manan. Saan na nang? Saan na maulit tayo dyan? Rumbang lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga mapasamak manan ti pagbutbut nga na. Nagbaliw kan, Andro. Pangaasim, ta itultuloy mo kumanti pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang. Ikarigatak. Lakay, mawawa. Nalipatak mo itong tinagbalong tidan mo. O sige, mabilang tayo naggumatang. Ryan nak dituin Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa simbahan. Pagkatangat matan nga iti danan. Ay, isya ba tayo? Kaya makalapat ito ba ang kasama? Anak mo yun. Yan, bro! Okay!
pare Ador. Papanan nyo? Hindi, balay tang sarkaw. Bay ka, antay, tagpasyar, paray. Sige lang pare. Adda ngamin papanan mi kani bakit. Agur uray di simbahan. Ano, mabitay lang. May ka na, mabitay lang. Saan pare? Kani, adda ni bakit? Umay ka din. Ha? Mabitay lang, may tanyakan. Ina. Awagan tulad to ni bakit mon. Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo't nagsila kayo, pare. Ha? Tanag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May mas yarak. Dati na eh. Pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabugaw. Banya, pare. Uwin pare. Nay, apa yang kaslas si Ma'am Itmatan ti ara kita? Talaga kasta, pare. Tagay kayo day. Uwin man. Nabayag ngamin, najak imin inom kwait. Kasta talaga, pare. Ang subli ka gini ti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapasta kiti ta ginom. Tanong man na ita. Di tanton maramid ti kasta. Uwin man pare. Sige. Tagay lat ng ruta. Nabartag ka manan, Andrew? On bibiyang timeter. Andrew! Aglisikan iti dalan ko. Manan, Andrew! Apa yung labdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko ha? Anya? Nagreklamo ka? Sino ti kumarik? Sino tinatured? Sangundang man! Sangundang ka! Andrew! Andrew! Bakit? Apay da kita? Apay? Di mon malagip ti inaramid mo idirabi. Apay? Gapuan amin dagito eh. Simangpit ka na barbartag. Kalpasan na, nagwala-wala ka manan. Imbundaris mo amin akagawaan mo ti balay. Kastaya. Ay, pasensya bakit? Jack ingagara tinaramid ko. Kasano? Kat nagbarbartag ka man ngaminan. Sorry Narigat apayan ni pare Ador. Dagita kat kumpare mon ti patpatyam. Kas nakunakon bakit? Jack ingagara. So, pasensya ka matan ha. Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang ha. Hello, pare. Ay, awan man. Umayon, pare. Sigurado. Agdi ko sa Rumor tabing. man ang tiyasawang. Kat nabarbartag tumanan asumangpat. Sige. Ti amok. Nagbalbali mo tiyasawang. Rumuarak no madamdama bakit? Agdi ko sa klang. Papanam. Kat awan mo't sirag iti trabaho ita. Ta holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rod apayan jay kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Ta sigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpit. Ta sigurado nabartek manan day jay. Wen nga rod nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti panagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnaknakam day jay tao. Nang, ti sumungad. Marilaw! Amok nga ka dito pala nanang. Isa rumor ka dito. Ay, Ni Andrew. ay mabitlaag tapas tanak ko, balasang ko. Abay nga, ka dito, Marilaw. Nagawitan. Manji, agawid ka asiksika, Andrew. Ano niya? Agawid ako Nay. Nandro!
Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtalda ka man! Di kayo makibiyang dito ta, mga nada kayo tigutad-gutad, nanang. Na. Hala, ang gawin ta, Marilaw. Manjang! Ano ba dito'y balay dananang? Nganya? Apa di mo kaya gawin? Dalalaki, ma? Ha? Ang agtalda ka, Andro. Nay. Di mo ti bagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayaw na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid, dahil din Marilaw. Umaikan. Marilaw! Ayan mo! Tama pa, di na ako may sabatan dito ayan, Terida. Marilaw, bakit? Urayan ka dito yan, Terida, ha? Umay ka dito! Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Andro. Ano pa na? Awanan nauman iti aramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga mauma iti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayatan nak da asawa. Di nakabala na panawan da niya. Ayatan nak ni Marilo. Marilo, asawa. Sa dino dayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo na kanata. Kailiw kan. Sa kabaylan, may sa Marilo. Parok! Agawid ka, tanabartakan! Ikagwalang-walang dito ita mga pagtripanda ka nagitis tambay! Sapulak ti asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, jak am mo ti asawam! Agawid ka, mga naday di balaya ti sapsapulan! Awan nga rin ti jay. Pimana ti asawa. Pinanawan nak ti ayat nga asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mang sapo iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyek mo, Andro. Agpa-check up ka. Saanan. Agimbag tulad ta. Nugasat ko pa iti agbiag nanang. Agpa-check up ka, tap na agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang, Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan, pabasulam ti na marswa. Sana! Ha? Imbes sa sidiram ti Apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan ka takasta ti bagbagam? pakawanan dak nanang. Jak ngaminan mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab-aburido ako launayen. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakit di. Katkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak di agyangar ka dagiti bulbulong ngayon ang lagi. Tapno maimbagan tuya ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapi mitya basit idi minumak. Awan matwarta kapag pa-check up ko. Iso nga nusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang ang kid daw iti pamakawan.
Gapo ka dagiti madingay nararamid ko iti kalabas. Pakawarin na ko ma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalak iti pagbiag ko. Ingkatangan ka iti agas mo, Andrew. Hello, asawa ka. Wen, Um, siya nga ron. Naging inayad ako simrat. Isuadi mo nadlaw ti asidod ko. Agyapan ak. Walat nun ka nagsubli. Kailiw ka una yan, Marilo. Asensya kan. No ita aklaran asimang pat. Ingagarak ti sana nagawawit. Bareng makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Kat pakawalan na ko ma. Agyaman na, Andrew. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya, Limod nga da kontak mi kanina nang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. agyaman ak. Kunaklano talaga din akong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Tumaramon dagito insangpat ko nga akas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpatsikap ka. Agyaman ak bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na mamingpinsan. Di akong sublihan ti sigod nga aramid ko. Biyag ti tao. Rumuarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laeng. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tiyag paiso, di dakmet la palubusan arumor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka na barbartag ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Aduman ti maitaya ita. At ti braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang nakumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Uwan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kantatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kasta mo ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timarikan. Wala. Narabyan ka man na si Mang Park. Naggapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kastagar aramidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairuwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburingak nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barakadak. Day tate kagurak nga ugalem. No ada maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaan ka dito'y balay. Maburingak nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kastagar aramid mau. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas drakak at trabaho. Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asi kasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Yang Yarlin, di nakmutlaklo na rin. I love you.
Ronnie. Ibagam no din na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol akon iti sabaling armat. Anya? Kasta ka kadiya talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie? Saanin nga uso ti pakipot ita apanawan. No kayat na, ibagamon. Taditan tumutla ti tungpal na. Ronnie. O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko dito ikon ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling armat. Alaman lang angan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat na mulagayam. Agyaman na ka? Sapay ko maata di nakto isuksukat iti daduma. Sakto ko malaang ti ayatam. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag ti agbalin nga anak ta. Kat, pag naadan tangarod. Iji balayo. Tabasit ti balay may. Dakdakkel di balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo, ma'am. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na. Agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna, Sa kay agden na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na. Makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyam. Diyak kayat nga agnadi ti balay. Agkasar kayo pa'y ngumuna. Agabang tayo ti pagnagdan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga agbreak tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdan na tangaro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaudan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dana ng kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akasapulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayunan niya. O sige, kasaritak dana ng kantatang ko. Tatang, agabrodak. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga rodan tagi pag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramatam. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman tatang. Ala, asikaswam nga rodan ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akit nagpakadakan ka ni tatang mo. Uwan, nanang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Uwan, nanang. Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam dagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Uwan, nanang. May mayat ito pagdaidan ta. Ta saan data makita dana ng kintatang mo dito Awan makibiyang kadata dito Uwan, Ronnie. Nga maikawaak. Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Uwan, matkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha?
Kat, si Kangay, saan ka sumapol iti trabaho? Nagsapulak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa mood ko nga agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine? Ronnie, Ay, umay ka man, kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. ay ayatan ka mat, Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso ti pangipaw-pawitan ni uncle mo iti kwarta. Manon na bulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasam mati kwarta daw dawatam iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ijay abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw-dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawon ti utang mo anay bag anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yanto iti kwartam. Ay, amanak, tatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa-Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar, Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akasta, Kanayon naklaabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga day ta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot na? Day talati mo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitek man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Ngam ti kasta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak to paikat asikaday ta Arlen. Nabayagan alaslasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Aping adda kayo di nana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga imayak, takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Alin, babe. Asino day tayo? Apay di mo pastragan. Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y ngay. Taga dito'y ta asawa am? Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung. Di ko maibagbaga kada nanang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito Ha? Binilin nak ni Arlene, adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Ngam makonsensya akmat kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dya babae. Naman mi man laangan ti umadanin na panag-abroad na. Hanggang sa bali gayam ti aramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na ka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan mau. Agawid kan. Magipabayin ka. Ha? Puno ayaga da kalib-libin mo dita. Kwa, tatang. Anya, no kasta,
Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan! Anjalagan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabahom. Tamabain akon kadag iti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan nak. Panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirrak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrodan na. Bye-bye amon. Total, responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iso adi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawananda ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawananda ko man. Biyag ti tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni adu nga alahas na. Numaalak na jay. Dakilakit di akwarta. Dinak nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tila ka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko.
Kasanuntulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno dayta. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kaya't anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagdanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta, awan ke ngarod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo, aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko man sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat kabailan kan napigsaak pay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni ator ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya madyak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Day jay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo nga eh. No para matgayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga rod no mapagtalkan dayjay ababaunan? No naamwak la anasapsapa, jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Dakdakkalkit din ti panagtalak na iti dayjay ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta dayjay abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga anahas. Papa, isasapulan ta dayjay ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas.
Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa tauyik yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni Nana Ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingka kitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken apang yawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan danana beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Naimbaglangan ta syakti imo nang inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na nilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagsera. Dinakman ni Soro. May sakamat. Unay ni Papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tano kastoy amatutudo ket saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang! Didak pakadanagan. Kabailakon ti bagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko,
Maala, mapan kami, tapno makaawid kami maala adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak laang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Adala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana Ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirokan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada dahi ti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan, ta pumanaw kami matla adagos nana. Taoray ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sika tinakaisang ratan da ito alakasa barok. Para kun ka talaga da ito'y. Iso asinal salwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay nasaanan barok. Alan nana, alaan yun, kat agsubliak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay, ala agyamanak barok. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na paruutanak iti siit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsiguron ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, adara. At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty, Nanang, Kunak no aguli makan ti biyagta.
Ngam saan pa'y matgayam? Amok nga daga di taunay. Isarong morga. No di mo kaya't nga uramag tinagpasit a balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magna ka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. Ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakas. Iti! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo ki di tatulungan da nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apay asimmer kayo diti silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apay kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Itad mon ti kidawag. Tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumutan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papam idi imay dito'y. Anya? Unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan.
Kan wan gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo iji balay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakiten. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay, taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tin ay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Allah, nakababain Lawrence Barok. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo iji balay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Barok. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapo iti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taas si dagtoy balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada nanaising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ting aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana. Biyag ti tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingkita lang arod Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpuno dya kabinit mo iti bado. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan badokon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial mo na. Anya? Nagadong mo ta paggastusa mon, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At the honor di anak ta. Masapul mat abong ka ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan ako na iti kwarta. No di nak ikan, inak umutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, aben. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Tanaglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. Sukatam na ita. Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tati agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si gayat adda honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan di anak ta? Jak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Si Kangay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho.
Sayang dal daw ko. Sino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kan to niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kamin. Nagsapa pa ilang mo May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpet ije pagadalan. Ne, adda ka mat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, adda mat aya honor jay anak mo. Ay, awan, Ami. Umayak lagbuya, Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata, Ami. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Saanan, Ami? Basta nga ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaro no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, ha, Rhea? Nanang, Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito'y bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. bakasyon mi nanang. Ngam pagripaswan ng pailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya, Ulita Rhea, dito'y kalaang unag tibalay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudol ti utak da. Jay laag papaanawa ter aramidan da. agrelaksak pumamat nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di ka rumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab 8 dito ruwar ti balayo ame. Midmidal sa amin dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa dito ruwar ti nang isab itam ka dagito ingay. Mabasaan og daw. Isar ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito. Aya, Una, tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emala kanya. malakanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti imalaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang asaan mo at tinakaw day ka. Taipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dalaang iti unag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing ije pagadalanda. Iso anakul nagtautak mo, tabulakbol ka. Kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Ni Rhea ngay nana. Ay di mo disturbon ti anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Imbang nga ron. Ta nagtalinaid mo't piman ti kadat medal na kanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang-awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa amay. Kasano? Nagmudol ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San ano saya ati kas nga ibagbagang? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaang, tanalaing ni Rhea nga anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti karuba, nagngungudol ti ulo da. Ay apo, di mo rubang apagtang si ti kinalaing ni Rhea ami. Proud